An mi le shimenta ka kinhon yale kai karam board jang ka jilla ban mi khman ya ka Meghalaya Karam Association shaka 47 Junior National Karam Board Championship la shai ka sngi ka arpu pratrik kulalangkot arajar apulai. Kadi kalampung yale kai karam 47 Junior National Karam Board Championship kaban sedang naduk ka Shitrik Urumpang haduk ka Sautrik Urumpang arajar apulai kan salong hapo Mumbai Maharashtra. Kani akan hun ka badan shpongot baro ha ka ba arngot kidi kinong senran ya kani akan hun bat prangot pat kidi kinong yale kai ki ban mi leje shimenta ha ka kerdan juniors category bat ha ka youth category. Nomor new satu pengilit nak mutaka senior national. Katim tu songi kebalik kamsim lade extra itu. Nimsim lade tamu cu melen ani pacu yale sakai pete. Andai kita lek penyahun pat performance kalau kita nak kita. Andai kalau kita merupakan poi kat national level kepada fikir tahap keropot ni ke India ketika nomor rank pete. Pat di top 10 top 12 jong partai hikling dari India but kita hiki players kita hak senior national dia kendu penyahun hiki players ni te dari ngimdu musim nomor ini kasap wadan but dena kalau bagi kampel jemut susu yakin di heparet ketang bat dengan ilah dan ra sei ki sabar te kita ini kumlu ki dah kumlu ki praktis dan kumlu ki perkat ni dah te dena kalau ni kum ka asian ki perkat longat bolong in paham begini kena bikin lek sabar kenang wat kena musim pada ban biang hiru kajigio sungi kena hor penukam nam klub pada hakas upor nomor bak MCA kamsim na donship office saja belah prai stadium stak nila pelong yang ini sudah office secara MCA